Kum kalong kumi, bidi balong kum kalong kumi. Banbi na kaman takari bagajay penri. Lada kilong kumi. Kan mau lada kilong haga tu korban. Kari bagi kunjungi selu kilai. Olawan kapor di kunjungi selu kilai. Nama lagi kon senang jungi kita kawai lam ngi kumi ngi dekste. Bani ada ya lah kari. Long me jungi nong sumalong. Ya jadi jungi. It will get round to you while. Nadil sa kausil ngim siya yung karban kayo kamlaysan. Hanay na one section niya kami katay kasi kong ulog siya nga. Laay ka niya jing mahamang ni bangilap beda ka niya sorkar ka sanya kam sanya ka niya ahan tang baka niya kam. Nga keren niya pigi kintay kasi. Ni yap kajay pa na jing ka yap. Kapartay man tagalan niya siya ngoy haki kar muslim. Day ban tip ya kata kawai. Baru kapartay matao waduh. हे भाई तुम ट्रेडिंग लाइसेंस है दिखाऊं तो Emba, buat kali lauk tu. Ngadai mga katay dukan. Balay, filan kam ayo mo. ini dai ki ba check ya ki ट्रेडिंग लाइसेंस Wah, ya kadukan kasiro. Bisa trading license. oh kadukan jeng fee se gani to kataw nam soy ay mo